Прв настап за тебе беше оваа сезона во елитното натпреварување во Лига Шампиони, прв твој Final Four. Очекуваш прва титула? Stvarno očekujem da prvu utakmicu odigramo kako treba protiv Barcelone, gdje su nas svi predstavili kao da mi ovo ne zaslužujemo i kao da smo mi veliki outsideri. Tako da mislim da smo cijele ove sezone pokazali da nismo i da verujem da ćemo ovdje pokazati da možemo mnogo toga i dokazati opet ljudima da mogu da veruju u nas kao što su verovali cijele sezone. Bitna nam je prva utakmica protiv Barcelone, to je naše, mogu da kažem, finale i tako i ulazimo u ovo sve ovdje na Final Four. Од следната сезона со Фуксе Берлин нема да играш во Лига Шампиони. Може би желбата кај тебе е поголема за финале во споредба кај другите? Pa jeste, naravno, mislim, moje prvo iskustvo sa Ligom šampiona je jako lepo i veliko. Mogu da kažem da prvi put debitujem u Ligi šampiona, da je to Final Four, mnogo velikih utakmica, mnogo pobjeda i nažalost i gubili smo, ali mnogo malo. Tako da znam da sljedeće sezone neću igrati, pa drago mi je da mogu sad da se borim kao što se Vardar borio sve ove godine da uđe u Ligu šampiona. Tako da ću ja imati priliku da se borim za to, tako da je i to jedna velika stvar. Ги проучи доволно шутевите на Палмарсон, на Гесан, на Андерсон? Pa stvarno imamo dosta pripreme i nadam se, nekad ne valja mnogo ni misliti. Tako da mislim da trener naš Dejan Perić, što se tiče golmana, to radi na vrhunskom nivou i verujem da ćemo zajedno kao tim, Marko, Kizić, Kalifa i ja uspjeti da napravimo to kako treba i da ćemo zajedno uspjeti da pobedimo što se tiče našeg posla. По настапите за Долово, за Југовиќ, за Партизан, еве, дојде денот денеска да бидеш прогласени за најдобар голман во Лига на шампиони. Очекуваше дека за толку кратко време ќе достигнеш до врва? Ja stvarno nisam znao da sam ja, evo sad sam saznao upravo od vaše novinarke, koleginice, da je to sa strane navijača i glasača izabrano tako. Jako sam srećan, stvarno u šoku sam sad. Mogu da kažem taj jedan put, Dolovo, Jugović, pa Partizan, pa Vardar, mislim da to nikad ne bi menjao i da jako sam srećan zbog toga što sam na kraju tu završio u Vardaru. Naravno, sticajem okolnosti, to u nekim situacijama nije moglo da se nastavi dalje i svi u Makedoniji znaju to kakva je situacija kod nas. I mislim da nekim možda odlukama, ja verujem da sam napravio prave odluke, ali jednostavno vreme nije dozvoljavalo da se bilo šta ostavi u vazduhu. Еден ден би се вратил во Вардар? Naravno, Vardar je jedna velika institucija i Vardar je od mene napravio to što jesam ovog trenutka i u Ligi šampiona i svega. Naravno, svako je imao svoju karijeru pre Vardara ili posle Vardara, ali Vardar je stvarno meni dao mnogo i nadam se da će jednog dana ja to moći da vratim na jedan pravi način kao što i sad želim da to bude kako treba. Hvala.